kasooli oyo yali kasooli wa demonstrations mukaaga mu sub-counties mukaaga. Yali supplied under the agricultural value chain project eno implementingibwa ministry ya mayifu naye ng'ekozesa organization gye bayita IRI. So kasooli ono supply yamuleeta nga ali of poor standard ne tutasobola mugabira balimi. PS n'atugamba tumudestroying, era kasooli oyo mulaba tuorganizinga kumudestroyinga publicly n'okufuna ekifo ekituufu ekiri gazetted we tugenda omudestroyinga kyetukolako naye bamureplacinga gwe bareplacinga ne tumuwa abalimi. Bikaija bire ebyabalimi ku bibyara abaddemu farms abakomerwemu omu district yoona ya Masindi. Tuyinaho 300 demo farmers abakomerwe kuruga mugombora mukaaga eza Masindi district. Nibaba nibagoborora rundi balinke ekyokulora aho ekyobulimi burungi baite embibo yaikire Masindi. Agriculture officer waitu bwana Job akakizora nti embibo egyo teri nungi kandi embibo tekusobora kumera. Yabanze yagitestinga yagitwara yagibyara. Indeed, Mbibo did not pass the test.